to miaka asa no ni gwibangite ri undu wa riri ha ni njigua ari mutithagia andu ndanaigua ciana ici igiteta mathaa maya kwi ng'aragu tondu kundu kuigwo kongo kuhinge kuria kuriagwo na kuria kurugagwo. No, like serious, go kuruga. No ukiri kundu kwendagio 24/7 ninge ithuĩ tukwa tukite guku turite ndire ndona Osimhen umite nyumba agithie wira atarite atebangite no nginya we Osimhen ri wibange mwena-ini wa nda ri ya muno one Osimhen agitia ngurubu aca nyumba arite kwa nyumba amekura. Yes, reke tuthie mwena uria nigetha tugeithie muiritu we haha nake tuonanaga once no riu ndirerwo ati ni egwikara haha kihinda giki giothe kata atari ho. Uko nake. Yes. Habari yako? Nzuri sana. Uko aje? Mtu akiambiwa halo anasemaga nini? Unasema tu hivyo. Aya, sema sasa. Halo. No ameguthuka. Ona guthuka. Nigu ebati ogua no agucia. Ethi ati ari we. Aya, practice. Adikereria. Halo. Hivyo. Aya, sema basi. Halo. Basi. Ndio hiyo. Imeingia. Ndio hiyo. Ikiri sawa. Safi basi. Wehalia to the ox. Ne icio ne ngeithie niki muturire-ini. Ni ngeithi cia kisasa. No ta kuga hello. Yes. Hello. Ini. Very no good. Ruro wena no amiuga ki Gen Z. Halo. Yes. Asante sana. Yedi. Yes, madam. How have you been? I've been very well, sir. A long time. Well. Nindirakuiguite guku mwina riri muthenya uga. I think was it yesterday. Aganira ndiramuthikiriirie ndi mathabari-ini uguo here ni there. Ndithia nyumagara ngite ri ndiraguthikiriria mutambo. Na nafikiria niliwasikia ni jana umuthi ni ri. Ni iramba cio kurari mate ira nurari wira guku mathaine ma kiroko murari na etagwo atia mu ndio cio ndiriganagira muno cio no ndiriganagira niwe guku ndiriganagira muno tondu uria ndamwite ne tiguo riu ndimwi riu ni acenjirie mathito kagagicenjagia every other time. Yes, ni ndiguite ningi muthenya ungi atianga ngigua guku aterana ni OTM ithi ndugukiona. Yes, ni Uncle TM. Yes, andiraigua no areita heho movers